Ya Khalil Yasin misem. Nak mik biru di mall itu. Mik biru sih. Agaya. Gula foto memanis. Berapa? Kedua berharap dulu bukan siapa-siapa. Muslim sarang Khalil Yasin ini bukan siapa-siapa. Eko ja potran kiai benih. Kan gula sarang Khalil Yasin ni gula kau takut ngocak. Abdi na ban ajunan ni kage kain L ko bigo. Kenapa kain L ni Muslim? Kiai nasab luar. Kiai nasab luar. Pada ban gula pak benembok pada reng tani. Nasib sebudian senik kau pahingak sing celeng gula lakan. Tet baca pentong bentisu biko kakek biko. Keng bulan ke Muslim bek semua konding, tapi gula bah bek semua peteng aslinya. Beda orang tukang ceramah. Iki? Tukang ceramah. Pak dopa mandoman borok temor do jalan pokoknya lesona nginga Khalil Yasin nah. On aulang. Set yang bunyi ya ngagi Khalil Yasin nah. Jangan kau lamar, pakai kau boleh jago lamate. Kenten nang Khalil Yasin gitu. Masa kau nyontoh aki tuan rumah ya, tak ada yang badai habis sih kok. Seta, oleh tu lo malam, apa? Oleh berpemalam sedikit. Pahrabu ya, Rabu ke setong orang, pahra sopo emas. Allah. Kula gelak pamare, mari eko belum mati bareng. Bajana kula malisa ke Muslim na kuper. Nega deki YouTube nega tulis duet maut. Mun duet nega pada batang nyerang ruang. Mun ke Muslim nyerang pah kuper beni duet maut tabrak lari aslinya nega. Persis ben imtihanan. Salah kenangan aku. Wan lanjut. Ramai ke Yasin Khalil haram ramai. Dia kemarin. Usah nyanyi rek, mending nyanyi mana? Mun gula tak bisa keng. Buka gelak ke bola mate. Kek pan mal seorang ngeburu. Nega mula ke Muslim hari Abu Dhabi bahku lagi erojak ngocak ni mau dikir-pikir pada benreng akan kacang din budin atau pak kasih loto. Cuman dadung-kadung karya yang kaki maki dok loto ibu kia. Tak ndak lo apa-apa ndak mayu akabin lah. Kalau abu de janda nganggur dinan.